Уна, чек, квартира сатылуучу, буюм, тайым жана ошондой эле бардык нерсени жарнама кылабыз. Жылкы, ат. Ал үчүн биздин Тез Жарыя каналыбыздын телефон номерлерине байланышыңыздар, ардактуу мусулман бир-туугандар. WhatsApp аркылуу да байланышсаңыздар болот. Ассаламу алейкум. Амансыздарбы, ардактуу мусулман бир-туугандар. Ардактуу Тез Жарыя каналыбыздын катталуучулары, көрүүчүлөр. Бүгүн күнгө карай жекшемби, 2024-жыл. Жалпыңыздар менен биргеликте Ош Чапалак унаа базарындабыз. 31 мартка карата чыгарылыш. Азыр матиздердин баасын айтып берейин деп турган учурум. Жалпыңыздар биз менен биргеликте болуңуздар. Анда биз алгачкы унааларды тартууну баштадык. Матиз 2ден баштайлы. Кыргызстан номери менен экен, темир номер. 2008 жылы. Телефон номерлери жазылып турат. Коробка механика экен. Ассаламу алейкум. Электропакет. Амансызбы? Кондиционер, гидравлика барбы? Гидравлика, кондиционер билбейм. Баасы канча болот? 280. Колго тийиши канчага сураштыгы? Сурай элекпи? Канчага бересиз? 280ден түшүрүп бересизби? 280 миңден түшүрүп берем дейт. Аш. Сурай элек экен. Кийинки матиздерди да көрөлү. Жылтыраган матизди көрөлүчү. Жыл канча болду экен мунун? 2008. Түштүрсөңүз болот ага. Телефон номерлери бул жакта жазылып. Гидравликасы, электропакети бар экен. Мына көргөзүп коеюн ички салону. Коробка механика. Ага, баасын канча дедиңиз? 250 миң. Бисмилла деп отуруп көрөлүчү. 250 миң дейт. Сүйлөшүү жолдору бар дейт. Алмашуу жолучу. Алмашуу жолу жок экен. Көрдүңүздөр? Айтылган баасынан кем өтүп берет экен. Сүйлөшүңүздөр. Жакшы чала аласыздар. Базарыңыздар сынабы. Мында көрөлү. Матиз 2006 экен. Пакетте го. Пакеттерге орон олтурасыңар. Ассаламу алейкум. Канча баасы кийин? Баасы 280. 280 миңби? Электропакет экен. 280 дейт. Бул ак Кыргызстан номери менен белгилүү болгон автомат коробка дейт. Матиз 2. Баасы 250 миң экен. Мунакей. Сатылдыбы? Жок. Канча экен? Тура турбуз. Корея экен 2004. Болсеңиз. Ассаламу алейкум. Баасы канча болот? 300 км. Электропакет. Сол чакшы, автомат коробка. Кондиционер, гидравлика. Бар. 300ден кем барбы? Пиано бар. Зарыңар болсун. Сизден бе? Матиз 3 экен, а? Канча экен бул? Корея. 2008. 18. Объем. Сыртқы көрүнүшүн көргөзүп коеюн берсейле. Күмүш цветтеги. Электропакет. Автомат коробка. Кондиционер, гидравлика. Полный. Ага, баасы канча болот дедиңиз? 400 км бар. Канча кеми бар ага? Базар 81 кылды, 381. 381 кылдыбы? Сиз канчага бересиз? 5000 тегерегинде эле бар. 390 ылдыйында бүтөт экен дедим эке. 85 тегерегинде. 385 тегерегинде бүтөт экен. Дал ушул күмүш цветтеги Матиз 3 автоунаас. Сүйлөшүңүздөр, жакшы байланышасыздар. Базарыңыздар сынабы. Сатылыппы, канча экен? 300 миң. Сатылыппы? Сатылбай калыппы. Ал Матиз 3'tü да көрөлү. 2006 дейт. Мен жазбап су экен бул.
Ağa bağız qancha oldu? Assalomu alaykum kechasiz. 330. Nömerleringizni aytib qo'ya olasizmi? Yo'q, qayrib qo'ysiz qo'y. 500 bin. 0500 menen 05. 05 99 09 nomerine baylanışat ekansizdер. Bola turgan bağız qancha bo'ldi qamda? Qo'lga tegishimda yaqindan. 3 tükür. Keyin bitib chirib ketgan. Xo'shingizdir. Nomatiz ekinde göreli. 2011 yılı. Ya bağız qancha oldu? 150 bin. 200. 50. Elektro paket ekan ha? 150 gele. Elektro paket ekan ha? Konditsioner, gidrolika. Gidrolikasi var, kondisyoner yok. Konditsioner yo'q ekan, gidrolikasi bor ekan. Ya qancha tushirib berasizlar, qancha ko'rasizlar? 240 ga. 240 mingga beradi ekan. Matiz 1 o'xshaydi da. 1 ekan. 2000 yilqi. Yo'q, kimdan ekan? Kimden? Sizden mi? Sizden mi? Ya assalomu alaykum. Senden mi? Ova. Qancha? 200. 200? Maga 100 mingga ber, olib ketay. Bo'ladimi? O'zing sotasizmi? Opam menen? Atam. Ha, atang sotadi. Assalomu alaykum. Sizdan baga. Matizingizni ko'ryaptilar. Ağa boyalganmı? O'ziniki. Bo'lganmi? Tez ya. Ağa bağız qancha o'tadi bunda qo'lga tegishini aytsangiz yaqinlashib. 185 mi? 185 ekan. Matiz 1. Bağ qilishdi? Qanchaga so'rashdi? 87. Kichkina boshqa olib ketmay ekanda. Bazaringiz dersin. Buna ekini bir ko'rib qo'yilishi. 2003'tü. 160 yaptım. Qancha tuta sağa? 160 deb atam ka. Kamen matizme ne putunuzlar to'ldingiz deydi. Assalomu alaykum. Yaxshisiz? Deb birisi urishsa qancha zakati? O'ntangda deymi? Tez jariya kanalidan bunaqa. Elektro paket ekan ha? TikTok'tan qanday chiqasiz mumkin? Tez jariyada izlesangiz alacaqdan ha. Instagramdan dağı Podpiska bo'ladi. bo'ldi ha. Bosi bo'la turani qancha bo'ladi ham qo'lga tegishimda yaqinlash. Suylashamiz, vaqtcha kerak. Alsatar emas. Yo'q, qanchalik ka? Qanchalik qo'y? Motor zinqib qo'ygan? Motor qanday? Motor kolsa bosib qo'yish kerak, kichkina tutib qo'ygan ku. Kichkina tutib qolib tur. Kolsa bosib qo'yish kerak ekan. Mana ochig'ini aytayotgan. Ko'rdingizlarmi? Daha bir Matiz'ekini görelim. 2008. Коробка механика. Assalomu alaykum. Prosta ekan a? Ağa bas qancha o'taga? Gidrolika bor. Qolgan prosta ekan. 220 o'tashmi? Qo'lga teji qancha o't? 200 ekan. Жақсы байланышыңыздар. Matiz 1, 2, 3, 4'ün bağlarını айтып беріп отқан ұшырым. Азырда қарайын кішіне. Егерде башқа таппасам, жиынтық тайыры тоқшайыз. Matiz 1'лерден. Tekşere çıkan Matiz'de қанша екен? Yok, bağız қанша екен bu? Sizden mi? Onu ekledi. Aka, ama hatan diyersin bunu. 210 bin mi? Qanday ekan? Motorni tekshirdingizmi? Yaxshi ekan. Yaxshi, yaxshi. Nomerleringizni aytib qo'ying. Jil qancha bu? Jil. O'zbekiston.
Номерлеріңізді айтып қойыңыз. Қанша мен? 0551 менен 45-67-45 номеріне байланышасыздар. 2008 дедіңіз, ә? 2012. Sen ayттың мына азыр? Тарттып? Жоқ, номер тартпайлап қоя беріңіз де. Ya anda qanday байланышасың сіздер? Telefon çalıp da bezdirет eкен да. Ya anda tartışsın gerek жоқ анда. Ya бұл жақ тартып деп емес, чалып келді, шақырып келді. Abici. Qancha bası? Koreya deydi. 2005. 250 mi deydi? Nomatizdi görelçi. Boğaz qancha kan ağa bunun? Sizden baba? Elektropaket hidrolik gaz var ekan 2006. Kraska bo'lgan bu? Eme. Kalıpta. Yok, mexanika. Qanchaga so'rashdi? 206 çıktı. Berayın deb o'tasizmi? Çıktı yok vermedi. Qanchaga bersa berasiz? Akatatına 10. 210 ekan. Bitta turgan bahs. Yaxshi baylanishingizlar. Mana shunday bor ekan. Matizlar mana shunday bo'lyapti, ardaqli musulmon birtuganlar. Qarmagan No'ruzingizlar qabul bo'lsin. Men bo'lsa chiqarilishda jintықтайын. Tejariya kanali sizlarga Matiz 1, Matiz 2, Matiz 3-4ning бағаларын айтып берді. Егерде біздің шығарылыш sizlarga жаққан болса, maga жақты лайк деген қатарында басып қойыңыздар. Комментарий жаза кетіңіздер. Bundan сыртқары үй, чек, қандай нәрсе болсын жарнама қылабыз бардығын.